Al-hadisu salisu wal ishruna an Abi Malikil Haris bin Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizani wa subhanallahi walhamdulillahi. Al-hadis rabi'un an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman fatan summa alaqatan misla dhalika summa mudghatan misla dhalika summa yursalu ilaihi al-malaku fayunfukhu fi ruha wa yumaru bi arba'i kalimatin bi katri rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fasbiqu alaihi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fasbiqu alaihi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fa yadkhuluha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Al-hadisul khamisu an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayat li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Al-hadisu sadisu an Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa syubhati faqad istabara li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla lima yushiku ayyatafi ala inna likulli malkin hima ala inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Al-hadisu sabi'un an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim rawahu Muslimun. Al-hadisu sabi'un an Ibn Umar radhiyallahu anhu An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata fa iza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala rawahu Bukhari wa Muslim. Al-hadisu tasi'un an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sa'd radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ha'idukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahu Bukhari wa Muslim. Al-hadisul 'ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalina fa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malus salihan wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum summa dzakara rajulan yutilu safara ash'atha aghwara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil harami fa anna istajabu lahu rawahu Muslimun. Al-hadisul hadi asyara an Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rayhanati radhiyallahu anhu qala hafitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma ribuka ila ma la ribuka rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahihun. Al-hadisu sani asyara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni hadisun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Al-hadisu salisa asyara an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu Bukhari wa Muslim. Al-hadisu rabi'u asyara an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in illa bi ihda salasin ashabu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati rawahu al-Bukhari wa Muslim. Al-hadisul khamis wa asyara
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu rawahul Bukhari wa Muslim. Al hadisu sadisu ansyara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu Bukhari. Al hadisu sabi'u asyara. An Abi Ala Shaddad bin Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu Rasulullah Iskal. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul 20 An Ibni Mas'udin Uqbata bin Amr wal Ansariyil Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka nasu min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta rawahul Bukhari. Al hadisu salisu wal 20 an Abi Malik al Haris bin Asim al Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizani wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina sama'i. Al hadisu sadisu wal 20 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina isnini sa'atun wa tu'inu rajula fi dabbati fatahmilu. Al hadisu tasi'u wal 20 an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nari qala laka salta an 'azimi wa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allah ta'ala 'alaihi ta'budu. Al hadisu sani wa salasuna an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wala dirara. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhu ma musnadan wa Al hadisu hadiya wa salasuna an Abil Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Al hadisu sadisu wa salasuna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minan qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamati wa may yasara ala muslimin yasarallahu alaihi fi dunya. Al hadisu salisu wa salasuna an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum la da'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Al hadisu saminu wa salasuna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man 'ada liya waliyan faqad azantuhu bil harbi wa may taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Al hadisu arba'una an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi faqala kun fid dunya annaka gharibun aw abiru sabilin wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqulu idza amsayta fala. Al hadisu sani wal arba'una an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna adama innaka ma da'awtani wa rajautani wa fatulaka ala ma kana minka wala ubali ya ibna adama. Al hadisu hadi wal arba'una an Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Hadisun sahihun rawainahu fi kitabil. Al hadisu rabi'u wa salasuna an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalikal adhafu. Al hadisu hadi wa salasu an Abil Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltu ahabbanillah wa ahabbani Allah wa pas. Al hadisu salisu wal 20 an Abi Malik al Haris bin Asim al Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizani wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina samai. Al hadisu tasi'a asyara an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu. Al hadisu 20 an Ibni Mas'ud Uqbah bin Amr wal Ansari selesai. Sadaqallahu alazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.